Чувашьенре шуртьер тада хула тавралахе наци проектже туллин пурнышланать. Республикари вун билек пинде улчырышемье пурын малы майзене лайхлатна. Игибинде вунжичема шулчен юганнызен ешне кәне шуртсенжен кужарасыде вешлензе бырать. Иртне шулда улчыр билекшин шәне пүрт ущине илне. Игибинде шереми кемеш, игибинде шерем вишемеш, шулзенже юғынны шуртсенжен, улчыр тұғырын жидешінна е, икшыр тұғырын еге шемгене кужарма балыртна. Візем вадырдывадын умай хваттерле шуртра бұрынна. Унын лаптыге вуны бенет латваткал метр. Халлеге улчыр утмылдывады шинна кужарна, куешран алды хырышне игибинде шереми кемеш шулда. Кыжал мургаш тұргенжен умай хваттерле шурда шеклезе бідереші. Унда вадырвижешін е умбелік шемье, шыне пурынмалы вырынлы боле. Же бұрыншлазан, игибинде вунжитчемеш шулчен юғыннызен ешне кене шуртсенжен кужарасы вешленет. Шуртьер тада хула тавралығы наци проектжен стимул программиде республика райже греть. Унба келі жүрлен иртне шулда шубашкар хулыне хотлық кертме 6 миллион тенге яғын уйырны. Укшаба университет микрорайонды инженер инфрадудымен вижабекне худаяны. Воскресенский микрорайонды Зоя Яковлева ураменже улчырывыдыр метр тұршы шул сарны. Шабақта шуртлардаганзем илне тевесене тулын пурнышламан. Стимул программаба тұғырын вижи пинт ваткал метра яғын пурнмалы шурттер худаямалла болны. Анжақта шитмелеге пинт ваткал метр ытларақ кына жеклене. Тевесене пурнышламан жын штрафлама болдарашы. Кыжал ку программаба шыралдывады пинде пилік шыралат ваткал метр пурнмалы шурттер худаямалла. Алексей Зотиков, Чувашиень, наци телевидение.